Office ke Director General of Police DGP Meghalaya lengbau Assistant Inspector General of Police A Shillong kalapan tiap baki officer ke Anti Narcotic Task Force bat ki bor pulit ki lapan long ke jimpan abshirim bat kenra Ratacherra East Jingdih District hakan riu trik luber arja penriu hak jingkenra labat ya kawai ke tata sumo ke badan new registration number MZ01M pran riu arsan bat latalasi kat kum ki kendon hak balalap laingut ki brio bakentup yunungnya na katei layok Kurup kat kendai tili ki senduk sabon ki basuba penun kam tap heroin ubakhia aspa lai point gram habatalasi shushu lalap ya katroli bag kabadai jong weipat hakaba lalap ya crystal met mecham petamain ubakhia shipo point shispa sausan kilo na ka jing sedang ke jing toket la suba bakini ki brio ki de kisnar khai bat pun point rocks na ka wei ke jela saka weipat bat dairu ka kenhun ka bai snok ti keleng Kador jeng kita ki Jingdih Pynbuaid beain balak Kurup kalong san phuai Klur khalai lak arpsa hajar Tyngka bat kadai ke jio kem ya ke Jingdih Pynbuaid kabahe tam da ki bor pulit ke Meghalaya la register mukot demai kita ki brio ha ANTF police station bat ke jingtoket kadang ya chakman Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Rak Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya